Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Jumapili engiyaye chitariki 15 cy'umutienyo kyanda umwaka wa 2021 cy'umuriyere nkogena munalithure ondigendrete ko bali toirer keima namono nogendrete kwegokya asoko bwatya emirobero yonsinse imeyega taseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi namanga gendrete okorekana imense ya Kenya nyenekero trocho kungsana nokonene akogendrete koenekiwa asorogongorwa Mount Kenya magega yega tia baraiweso kya na komoitaberana umwaziri buburende mekidure kindiki uchakoba omonogeri ase ensemeyo ase kiriaba igatia baraibande babiri baweso kyana kumuchia igetamkrekyo asbaute babuna ukuno kukanikoleta ogwatananeka ase orogonko rwa Mount Kenya nekrobo igomuraiwese Dr. William Samuel Rutabereka ukoretaro ya yebene imense ya German na koira na imense ya Kenya asaba ka gusanga nababwatani ase kanisa ao gatiabo semo ya Nairobi nabo semo ya Nyeri asagenderete kubanekeria ba Kenya mirobiri miya ya magendero hanena soko bwaterana hagati ya Kenya nense ya German asoko eneke abuna chinse kibere cyabere ikikwegendera ya kigima cyaragire chinse ikomiye cyabona mugoro bacinga kingo kwarigana SMS ya mayangu manyimuna nara yaya na kwariganire asencera ere yubwinge gendera gotonyora sesemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News na bayigase website ito nabo gusanga mo nentu wetera www.ndizitv.net hiriyo togendere gusanga asubwamo. Eriatriane Evelino Sero uriyo koenekea chibicha nirio gicha wikiri nigakuro kwa Sara Mumanyi ngukwarira ntobe togo sanga amo wika omerio ama yechi saikomi asobwenge toko ya chaka sumuraiwese Dr. William Samuel Ruto aberega kwira na bene mense ya Kenya eriyo kogenderea ne mirobero ya yobokoreri ase serikali ya Kenya kwanza maga yogokora etaro yaye ime yense ya German Ruto yoba kagwikirana asomoyega bwa masabo ase kanisa ya Stewards Revival Pentecostal Church ase yogotoka imeye county ya Nairobi nigabaga koenekera ba Kenya na babete bakubekese yoko iwana nense ya German yoko enekera na ba Kenya babere bakwenyorera amabaga yemeremo ase chingenjo ati abo kugendoro na bande gokolemeremo ase ensemo yemitandao nigo rutaberega goteba una nechinga kichingi aba Kenya bwente gotumeka asoko enekera na babere bakwenyorera engere na begokonya ense ya Kenya haso waka tamkrokende asensemo ya magendero. Tuko na mkataba ambayo vijana wa Kenya wataweza kufanya kazi wakiwa Kenya, kampuni za Ujerumani. Tuko na nafasi ingine tena ya kwamba vijana wa Kenya wanaweza kwenda kusoma na watapatia visa ya masomo kule Ujerumani. Hiyo mkataba pia ikasema vijana wa Kenya wanaweza kwenda Ujerumani wakafanya kazi kampuni za Ujerumani. Mnakumbuka nilianza hiyo safari wakati rais wa Ujerumani alinitembelea hapa Kenya. Na nikaongelesha yeye akaniambia tuko na nafasi ya vijana kutoka nchi tofauti. Kenya inaweza kuwa kati ya moja ya nchi hizo. Na wakati huo wakati nilisema ya kwamba tutakuwa na nafasi ya vijana kwenda Kenya, kutoka Kenya kwenda Ujerumani, wengine wanisema sisemi ukweli. Lakini Ijumaa walijua kuna mpango na kuna uwezekano. Na tayari nilikiwa kule Ijumaa hiyo, tayari wa Kenya walikuwa washafika wa kufanya kazi. Na isitoshe tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani.
kwa sababu unajua kuna tofauti mkubwa kwa wale watu wanatembea kwa imani, because there's a world of a difference. You know, watu wengi saa zingine wanakosa kunielewa. Nikisema maneno wanaona hayatafanyika kwa sababu they walk by sight. The rest of us walk by faith. Umukonyi bumurai wense Rigathi Gachagua nigagenderete kuburia abakenya kwena namabaga gucyase abarai arioko ba chinyororo cyo gwikirania obokoreri bwa basenjire bwenete ase abananchi bonsi aniga yakwa na chingakikirana ase umuyega bwo gocengera emyaka emye moyo bokoreri ekanisa ya Baricho Catholic yo gutoka Meye County ya Kirinyaga. Gachagua nigabaga kwegerera emerobero aho yo abegete bose obuno umukonyi bumurai wense asoko eneki abuna umurembe n'ubutoyero rwabiro bokonekiwe mense ya Kenya gati yabo okorwania amarwa tancheri chinga kyaruro kuborio gocyase agose mu county commissioner we county ya Kirinyaga kubwatrana nabo busabande kweneki abuna ngurwania bare amaryo gata amarwa tancheri asenjire moyo gutoria abasaye kurwaso bosari abwe chingencho ao chinga kicho ni gaborire abantu kurwase orogongo rwa Mount Kenya kubekense mo siasa ejo kitabwati buroso bonde bonsi korende go chabo na gutwara obwa mateboro buya bw'amagendero na chinsemo chinde. Hiyo kazi ya pombe nataka kuuliza county commissioner na watu yako, tafadhali msikubali pombe irudi. Hii pombe imeanza kurudi na itakuwa ni makosa. Hiyo ni kazi nzuri sana tulifanya. Ni kazi ambayo inaonekana ya kusaidia watoto wetu. Kazi ya chai tumepanga. Kazi ya kahawa tukiwa na shida mingi tunaendelea kupanga. Sisi tunataka kuuliza kila mtu apatiwe nafasi afanye kazi yake. Na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima. Kiangalia maeneo mengine yote. Gokona se omuyego yobaygo nigo mugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru abaga kwegerera amagendero insebura ibwa yemeye county yo ya Kirinyaga gati anene mono asensemo yobore binote babuna county yo nigo berwete kigima asokubeko mukya akwena kyabuna babere bawe kinya ase chi sector ao nigabaga kogokera ho gosiro kugenderete kubwato kokurwa sabarai na mono okobwatrana kwa barai kurwase bunge ye county ya Kirinyaga asoko eneki abuna onsi abeire kagwikirana ase abananchi nigo chinga kiecharuro kuboro cha sabananchi kweneki abuna nkoba chora bare abaraya bwatamarora maya yokoreta amagenderero. Tukichagua viongozi, tuchague viongozi ambao wako na maono, ambao wanajua shida za wananchi, ambao wanaweza toa watu hapa wapeleke pale. Waseme ya kwamba mimi nilipata watu wangu hapa na nimewainua nikawatoa hapa nikawapeleka kule. Wale ambao hawajui, right now Kirinyaga is considered the wealthiest county in Kenya. Kwa sababu hata upande wa ukulima sisi hatujawaachilia. Tuko na program ambayo inaitwa Wezesha Kirinyaga. Na hiyo inaangalia all the value chains from dairy to coffee, to rice, to avocado, zote tumeweka hapo na tunapeleka maendeleo mbele. Na kila siku tunazunguka. Na nishukuru sana County Assembly. Vile ambao tumeshirikiana, wamenishikilia na tumefanya kazi. Okongusana na nigo kogenderete koenekiwa kurwase orogongo rwa Mount Kenya kubwatkana na keria gegotebekana na noko baga obwamate bwabamenyi naboigo abantu bonse kurwase orogongo rwa Mount Kenya yani gagocha magega yegati yabachumbe wesokya na kumochora boigo kumuitabira no mwaziri boberendi bwemekidure kindiki gochiakoba omonogeri bwechinsemejo asinonya nabo egati abarai babere bawesokya na kugikeria engane yo na otebanege tamkiro egetari ekiya korengana nerichiko aswata irune inekerenga yokoleta ogwatananika ase orogonko rwa Mount Kenya nigo chinga kiecho baburiria baraya bugotumekari bagerio asoko bwatania bamenyi bonsi borogongo rwa Mount Kenya naboigo ko bakorera amagendero korengana nechira babarierete. Tunajua tulichagua president wetu Ruto na tukachagua makamu wake Rigathi Gachagua. And kulingana na katiba tunangoja 2027.
waamue kama watakuwa pamoja. Kama watakuwa pamoja, kila mtu ataenda na njia yake. Sasa kama wameanza kusema Wameru, Embu, sijui na Kirinyaga, sijui na wapi watakuwa pamoja. Nimeona wengine sasa kama Gadhambi alikuwa grupu hiyo, sijui ilikuwa Nyahururu. Nimeona Kimani wa Molo amekuwa kwa hiyo group. You people, you want to divide us. Mara muko huko kwa Gachagua, mara muko huko. Why are you dividing people? Tutaamini nyinyi namna gani where you want to be elected? All the leaders of here, they were not there because wanajua kitu ya muhimu ni umoja wetu. So what are we declaring today? We are declaring ourselves. Hiyo vita ya Central, we are not there. Sisi hatutaki hiyo vita ya Central. Wanasema wanataka kuimpeach Gachagua, That one will bring a lot of chaos on the ground. Kama wananchi hawana maana ya nani atakuwa kingpin wa wapi, kama ni Mount Kenya East, kama ni Mount Kenya West, kama ni wapi, hatuna haja na yule ambaye atakuwa kingpin. Kwa sababu ile mashida ambayo inasumbua mwananchi ni mingi. Viongozi wamechaguliwa ili waweze kufanya kazi, wape services watu ambao waliwachagua. Tunataka tuambie president, hii vijana wameanza kukimbia kina Ichung'wah, kina Sudi na kina Aaron Cheruiyot senator. Warekebishe Magega kigambiro kurugo chika oko sibwa asegesibo kimetienye tano nemo mu Inspector General Bwanyanyimbo Gilbert Masengeli watkana noko genda mamincha nogo chika wekigambiro wukira nabo siwekigambiro erokweraniria amabolyo watkana nogo tama kwa bantu batatu korwase getusenike Banyanyimbo asensemo ya Kitengela ime county ya Nairobi ni gobono egati yabarai kurwa sorgongo rwa Western Beso kire na kumwegerera Masengeli ni gobateire na Masengeli na bwende kwe wachinga kinyororo achiogo ikirania obokoleri bwaye ase ABC. Kuna mtu anatingiza Masengeli hajawahi huo mtu. Inspector General wetu. As a matter of fact, kama watu wa region hii tunapiga kura usiku na mchana, tunalipa ushuru. Hiyo ofisi ndio mara ya kwanza mtu wetu amekaribia kufika mahali hapo. Na hajafanya kosa lolote. Hajafanya. Sisi tunajua iko njama. Watu wanaunda wakifikiria tutanyamaza. Haki ya Mungu, shika Masengeli. Shika yeye. Hakuna tutakubali. Mlifanya hivyo mkafuta Nancy Baraza. Mkaharibu karia ya msichana wetu kutoka hapa Sirisi. Masengeli hatutakubali. Hiyo ifikie mwenye yoyote yule anafikiria atatingiza Masengeli. Hiyo hatuwezi. We will not agree to it. Tafuta Koome mahali yako, akuja aeleze wale watu walikufa. Abductions zinafanywa usiku na mchana. Huyo ni Koome alifanya. Maneno ya Adani uachane nayo. India tunapoongea hivi wameprotest. Wamesema hawataki mambo ya Adani na ni kwao. India. Sasa sisi huyu mtu dunia mzima hawataki Adani. Hapa kwetu ni nini mnatuforce kwa Adani? Juzi hiyo group ilisema mawaziri wamekula pesa. Tuambie ni kina nani? Tuambie ni kina nani? Na sisi tuonane nao, sawa sawa? Hatutaogopa kusema ukweli. Asenche moyo kwegerera makongu bawetera abantu bare no boreme mense ya Kenya nigo bono ekyombe kyaba governor baboriwe ko tuterare ebanko eyo abantu bare no borema na bonchoreri abari bakoro bonchoreri obokoboke bawakana kolengana nabateneniriko rwase wizara ya leba nigo bainekire na serikali nebegetemero bereme kirano yoko ineke abantu bare no borema abo bakora obonchoreri babere bago konyeka asechinga kyecho nigo kyombe getenenrete gusangirire bango mense ya Kenya Revenue Authority KRA oigo kiaboriwe oigo gututerare bango gose pesa chinde chonsi chiri abanchureria bakonachwa anene abantu bare no borema asekira nigo bawetera chingongu ase obonchurere bwabo nabo oigo gwikirania amagani abo akiraritko. On exemption, I am only appealing to the governors or the Council of Governors to make it official that kindly people living with disabilities who do small-scale businesses, let them do these businesses free of charge.
I'm also appealing to the KRA that people living with disabilities who really struggle to earn a living, let them do the small businesses that they do with an exemption. Especially most of these exemptions that we target are from the county governments, because these are people who live within the towns. They sell njugu, karanga, and small things. I urge them that please let them do it without any payments or taxes. They are the most expensive because constantly they're on drug, constantly they're on therapy. So the government has allocated some amount of money, and we have established the criteria, and we have already mapped almost 20,000 to all the facilities across country for free therapy, for free drugs. Abaibori nigo bagenderete gosegetwa kwenekia bunanku barikia bare abana babo abo bakoiborwa no muchando bobo mabwo bongo kusuyo manyikanite buna cerebral palsy asoko barikia se ekyombe tenere abantu bare no brema iroko bakonya konyorobo konyi kurwa semiroberio au yeserekari okwana segeti kia ulinzi complex aso muroberio orengete gosegeta nago semia banke igoro ya cerebral palsy nigo umurugi wo monene bwa waziri Tesi Mudavadi atairebu n'abanabo nigo bagwetera kingongo n'abaiboli abange tibali konyara gwikirania amagani yabo naye gatamukiro yoko bari kyase kyombe kyabale no borema nigo kera abakonye muno ase barabwo konyora obokonyi nigo kinga kyekyo Tesi atairebu n'abanabo nigo baganetie oburendi obuyakigima go ikwange nabo igo kworokiwa obwanchani kinga kyosi. An estimated 3 in 100 children in Kenya are living with cerebral palsy. That's not a very encouraging figure. According to a 2016 study by the Orion Foundation, a non-profit organization supporting special needs, a staggering 91% of caregivers for children with cerebral palsy are mothers. Many of the mothers, as primary caregivers, have to make the difficult choice of leaving the workforce to provide full-time care, often without sufficient government support or protection. Mwanti umuliri bono orobot yoru aye Tesi Mudavadi na rote tomoiri obwama ya yechinsa ikomia senchira ere yobenge korende na manke tragendere ukwariganire kurasema sama ya haruya chikumbanya kosekoreterwa asenchira ere yobwe kiranuge koragese mona boigo chinsa isato chamugoroba unarabega koletwa sore nere Josephat Amisi mbye mona sibale mwesi mogendere tego turigereria korwase chinsinyo au wal mogendere to tubwati chinse mochi mitandao atoko bakera ngo bakira ngambye mono nyarabuna simero bironsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News na bagase website yetu wetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwa mo eretrene Evelyn Osero Sara Mumanyi na rene kya chibichanerio gicha wikera senchira benda kukoneria obuligere borobia na bayigo emagoroba enentoerero.